Afia nye Ave Crocodile Resort le Akachi North District Assembly le Volta Regional me. Open office nye ya. The symbol ya kata kpɔmi elo ƒe symbol ya efia be elo afia le Volta Regional me elo mi kpɔ ge le afia ɖeke tsɔ wu Ave Dakpa. Ta wonye le afia. Elo dona enye nukpɔkpɔ amewo va kpɔna. Ave Dakpa afia amewo tsona teƒe geɖe ko vana fɔne. Le Crocodile Resort afia si ke nye Ave Dakpa. Amewo vana afia va kpɔna enua. Wova edua me tɔwo alo fikatɔwo. Wo sɔna gbɔa. Eloa ɖe na amewo va ɖe woti kpɔnea wo dona. Ele o do le hatsotso eve me. Wọ́n tɔ te nɔ anyi dona go. Ike ba do ne va mo tɔ mo do ka le be nya amare yo ne nɔ anyi. O yo no na so. Ba Ale ko ni rodo ike nya ba lu ko ya o yo ne ya na to da. Na bo ama ke yo tɔ to. No nya no ta ade kɔngole. Ta ma ma ke kuna nklo ta ya ta tro to ayo odugo no dugo atin cha de picture clear do ato fe play mission la to le to ma bia o je vele apla mo na ndo gba le ko ata data no ku ku ni ke ma ga po mo la ta no kale bo adire to la dona le hame bo ku ku hane kne ko na bia ko mo wo to no yo na dugo ake mostly la na bia ele ko kuna de la no yu la chate de na go ba okay ta ko le ba fi wa do alo ne onye ba ma de va fia ga ko akpɔ wa ko ama go ma no zugo do gore go to ne vala ngo ko fa ngali be amana ga ko ko mama go la hayo to on go ru fi ano ma ko ya ti da akno zugo le to mo do go ne vala ha ko la be o ko fi au you know ade te pa de mi va lo tui alo afia o dzi le alo afia le lo le mo ti ko nyanwu a manya ba lo ko to ta pare ko on to ko e dzi le to mo okay edua me to ele dua me to fa si le government pe asima e ma assembly fa ashima ya nye Ave Dakpa Crocodile Resort dama nyi ata na mi akwa afia lo dona ni akwa lo fa me ve ma da onu dzi le tsia me o dona za ake sofa hea mo yo wo ta o ma jejen la fima o fa me ve o konu dzi le ya me onye be o na ondudua ye o ti dona amoti no na o dzi mo ti wana na ne ko o dzi le to amafia afia nye nukpɔƒe amewo tsona teƒe vovovo va na afia va kpɔna elo le afia dzona enye very interesting very attractive place le Ave Dakpa si ke le Volta Regional me ta nuwo ƒe ameve ma kpɔ mi le yibɔ le afi ma elowoe vi la ko woɖe skills aɖe wowu nu dzi le yame ɖe gbe vie ko gatrɔ kɔ da eta da ɖe anyi efia be edɔ le wo wum mokpɔ kuklu aɖeke ko alo mo va yɔ wo ta enuma ta wole afi ma ta ɖeka bɔbɔ ta esusɔ vevelia hema bɔbɔ ta etrɔ gadzo le tɔa me gake ɖeka ye ma susɔ le afi ma mi kpɔkpɔ yibɔ vie Tafia nye very very interesting very attractive place Volta Regional afia nu geɖe li
Afia que mango tia le direct mango kwa kujetia comme père nous suima viens le chiama lo la nyema aba yanum ta yo la fima de ka atrojo ta su so vevelia la fima okay aba ka o semi apa nko a obuna ba ndudu vaga ka mokpo ta ye de ka matrojo zigara no nyeba ma de va fia fia be onya be ko ndudu ko gbona na ye o mata oti dona ya kara ame aka no yoma do be na mi kwe kra na yo do re koji kra mi akpo zigara no na koji afia amoba kona amotuna dudu amotuna ge abroad afisi afi van afia ba kone any very very interesting near place le Ave Dakpa si le Volta region me Olha magaduka yo mala fima bona na ko body ega troga bu ta still have a fima de cover ega troga jo aba fia over ndu dinta toka no listen ko do no listen ko jo ta elo nyoma o ye bu be crocodile elonka elo sec yeah eni Ave Dakpa to yo na o no be kokura no la fia no do afia o do na unless mo kon do alo mo kokuro nya mi aka ko yo na okon alo nya mi aka oduna la fia o ti do na manyo kwa mavako o sogbo le to amza what I do about 10 to more than 10 kra afia elo na afia nya enu popo